Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, saan mo nga trabaho dagiti tanod, ma'am? Anya saan nga ipagbagamit? Ya mo ida makitkitan nga agrunrundada. Rinabiida nga agronronda. Ken adu pa dagitar aramiden da asaan lang nga agronda. As, ay diyak mamhati iti dayta nga ibagbagan, pare. Kunam lang dayta, gaputa ka anakam ni Kwaraw. Ay naliptak dagiti tanod ko. Nang ronan di Kwaraw. Nagpartak nga agrespondi. Yak mamatay, aging gayak makita. Hintay, kasano asaan nga agduwa-duwa day dya kumparem, kat kanayon namot nga minamakita amat maturog ni Kwarog. Napuyat nga rod nga agronronda iti rabi Ay talaga asaan amaliklikan nga agduwa-duwa day dya akumparem. Kasaritak to ni Kwarog. Rumbang laeng, tapno ipakita na tikinaalibtak na. Ingkariinganan, tanay, maturog manad. Kwarog, agriin ka, Kwarog. Agriin ka. Anta ka ti uram ang kain. Ayan ti uram. Awan ti uram. Apay nga rod arining nakngay. Ibagbagagayam ni kumparik abado nga awan aramiden yo atanon. Anya nga awan, kat nagadaw. Panagnakaman kan ko naka-anakan. Bidot ti ibagbagana. Kita ka din napanagnakakangkail. Saan mo't nga ita Sakpay mata kapartakan at chiptanaw ti pagduaduan na. Makita na ita ti kinapartak ko arumisponday. Addaman sa ludsudok, Maray. Anya dayta, Maray. Pangasim, tadi mo damag ti presyo dagiti lakaw. No saan kan tumot lang agumatang, dinakbannugan amang sungbat kan ka. Saan apresyo ti damagag? Kati sumot nga main, tunggal umay ka, damag ka adamag iti presyo, di kamot gumatang. Damagak numat maturog manan jay chip tanod tayaw. Ni Kwarog? Kahit asino kumapay nga iti chip tanod tayo dito'y barangay, no saan nga isaw? 5 ba sa kijibalay na itay? Jakmat nakita. Dinilaw ngamin ni Badungkaw. Napan siguro naturog ije balay da kapitan. Tapno saan amakita dagiti tattaaw. Saan mat aturog ni Kwarog? Anya katasanan. Kano kanayon kano ama maturaw. Ni manen batong mountain ang ibaga iti dayta? Kanayon na ngamin amakita nakaturog ijay indayaw. Ay susmaray, anya da jagas asok ijay daya. Ha? Aywan, adan samot uram. Kasapulan ti agresponday, Maray. Sino nga'y tagresponday? Ne. Oh, kitaham ni Kwarog. Oh, dayta ati chiptanod. Ha? Nimot Kwarog nga agpaiso day tagtartaray, Maray. Mapan agresponday. Patsimot ama pa nagresponday. Anya nga'y kumatirespondyon na. Kat agas asok lang mag. Dandani akon makadanon dita kasaran. Basit lang napannagnamba daw makaigop kan iti napudot adigaw. Higa daw Aglisi ka tatagadaong, hop! Ay sos, ay unay mo daytan. Uray ka la dumalapos met Kwarog. Papanan kay. Ay nagparta ka timaraya. Mapansamot ijay kasaran na pada. Unay kamuting Kwarog. Uray nakla dinalapos sa magmag na ijay kalsada. Nagapapurak ngamin nga agresponday, tatapadaw. Tanya ko matirespondyan. Nakakita kami ni tinapuskol nga asaw. Kunak no da uram. Anya nga uram. Pinod na kasaran. Isu nga raw. Ay, nabannu ka nagtartaray. Kahit anya nga ti respondyan dito kasaran. Makipanganaklatan tatapadaw. Rason mo lang, may tapno umay ka makipangan. Ay di naksurutin Kamapanak agisupot itiga daw. Oy, di mo na isobrahan ti agisupa. Ayak talaga ko Apay surwam tilakay. Kunak man, numapan ka dita kasaran, marituyan. Napan ni Badung Kumaray, makaamun amang isupot. Imbagak mo't nga gisupot. Ay,
Imbaon ko kumamot ni Kwarog. Itapay laeng maray. Maangot kun di isupsupot ni badong ko nga igad. Na. Ay unay matday ta nga agong mon, maray. Ay, maangot mo, kat nagadayaw ijay kasaran. Wen. Ay na. Iyawi din ni badong ko jay igad maray. Asidugan ni badong ko. Ay, dayta kat ti pagbilibakken ka, no kakasta abambanag. Talaga anag, pigsa dayta agong mo. Sige maray, agawid akong, tama pa anak agisaang. Guston to no sumangpo ni badong kaw. Igado ko naman ti sidaan, may. Ay! Ha? Sino tinaispalan? Ikan no tatabadong. Aday jayo, naispalan. Ay, wine. Ay, inakisalakan na dagaws. Tatabadong! Sakti makamukan ka! Apayan niya tinaramid mo kanya, Kwarog. Nagsakit ay ito'y bukot ka. Inikat ko lang, ba't dyan na isulat di takarabukob mo ngay gadaw? Agyaman ka kit di ta nagparta ka nagresponday. Tapay ko mga giyaman na kingkangay. Una, ta nasigod ka, idinaltutan ka. Dahil talang tilas-lastog mo. Ay sana lata bilib king ka, Kwarog. Ha? Ay, nagkapumot gayam ni Kwarog di takasaran. Ayan na nga, di inyawid na si Dain Tayab. Awan mo, tinyawid na. Pangawan. Ay, ang mga no nakabulsa pa'y lakin ko na. Ingkadamagan Sige. Kwarog ka na kan. Ay, nabanugak anagga po di takasaran ng kail. Ayan nga routine yawid mo si Dain Tayab. Awan na. Na. Taimbis amang isupo takit iyawid ka. Inununak nga insalakan ni tata ba daw? Ha? Ne. Ay, apay nga. Ay, napasamakan ko na. Naispala ni tiga daw. Ay, unay mo't daytan. Isupay lang ti makaungat kanya kang kail. Ay, mala. Ay, bye-bye amahon. Di napatag. Naaramid mo ti pasut mo. Una ang kail. Tapno awan makungkuna na. Ngawan aramidan mi atanod ti barangay. Awan madlatag kasaray. Tada kumamanin pakipalanitan. Day talamot tur urayom. Kita niya ay. Iso lang mo makasidata iti naimas no dagkasar. Pudno an naimas ti sidaan ta, no kasta nga dagkasar. Iso mo't ti pakatayam, tauray ka lang mais-ispalan. Naminsan lang dayta napasamak. Ta nagkamaliakit tinatilmon. Imbis ko mga iga daw. Tulang gayam dyan natilmon ka. Iso an nasaysaya at asaan kan amapmapan, tasyak laengan ti mapan. Anya? Apa si kalaeng? Duata amapan. May ispalan kan tumanan. Imbag kumaano adan ni Kwarog amang isalakan kan ka. Ay di mo man ipalpalagip kanya dayta. Tuyang. Pudno mo, ano awan ni Kwarog anapartak anagaksyon. Balo ak kumaitan. Ay di mo kuna nabilib ka itan king kuha na. Katuan na, insalakan na kagayam. Apay, di ka man lang nag-thank you kan kwa na. Pambarak ko mga thank you nga. Marito yan. Anya jay mangmangag ko atokar. Nay, nangag mo magayam maray. Kunak no syakla ang tinakangag. Sa anak pa'y atulang, maray. Mangmangag ko nga road. Iso ang makabalbal si ako. Kasaran day tabang manggagyo atukar kukumaray. Ha? Ada kasaran maray? Di ta abagatan, ti ayan na. Ay na. Ay! Padpadaanan mikat kinibadong ko ti maangay akasar dito'y barangay tayang. Padpadaanan nyo, kunam, maray. Un maray, iso amapan kami kinibadong kaw. Agannad kayo maray. Tapay ko mga aganad kamay. Apay, nalipata mo, adanda ni Pimosay ni Kabadong iti naispalan di takasaran. Ay, win maray.
Amangan no nalipatam dayta napasamak kan ni Badong mo. Ay na, saanan ang mapasamak dayta ko kumaray. Saan yun nga ipalagipay? Sige, tama pa na ka. Papanamon nga ay. Mapan kung ibagakin ni Badong ko di kasaran, tamapan kami nadagaw. Nagalistuda no kasaran ti pagsasaritaan. Maray, Talagamot nga men, Maray. Kastada! Ay di kaya turog-turog. Nasken ana aliptak kayo lahat takwaraw. Uy, Kapitan. Tungkap. Talagamot na nalibtak kami angkay. Una, nang rudakan ka taas si Katechip tanon. Unang kay, don't worry. Uy. Adyak kaya nga dantuman masaon da di akong paray. Amumutan ni pare Badong. Ay, naglaing asumauday jay. Insalakan ko lang nga rodan iti na ispalan. Agsaupay lang matitidakas. Basta ipakita ulat ta. Nga alirto kayo nga agtrabaho. Badong, apay, anyater aramiden dito'y kasaran ni Kwaraw. Ay, tsaka mo Sapay kumanita dito ayanta. Kunak man no siyak lang ti makadkadlaw iti dayta. Ay, aguray man. Ay, Kwaraw! Ay, adda kayo matgayam dito'y kasaran kininana to yang. Agindidi ka, saan na kami nakita? Kinuitay kami pa'y ditoy. Ha? Ay, saan mo't Ay, umadayo ka man. Kasla nga kami lasip-siputan Agbambantayak dito'y kasaran. Ang mga ano at mabaratag nga agwala. Ijay ti papanam. Saan ditoy? Ha? Ay, kwa. Agbantayak dito'y. Tamang ano at damanin maispalan. Tas pasagidan nagsamay, Kwaraw. Ay, saan ka paspasagitan tataba daw? Ibagbagak lang ti aramidak dito'y kasaran. At dahak dito'y. Tapno aramidak ti trabaho kas chip tanaw. Pinapanaw ka. Tapanan ni Jadayaw. Nasayaat mo, tapno saan adata tikit kitaan na. Kahit kasano ngayon to yan. Di plano ta. Tanay, imadayon ni Kwaraw. Nasayaat mo imadayo. Tapno mapantan agala iti yawi takarnay. Kahit intan na di talikod. Si putam amangan no adda makakita kadata. Awan, intan tanay. Mabisina ka. No saan naklakumang aglako dito tersinak, Maray. Mapanak mo't kumadita kasaran dita bagatan. ay uray siyak Maray. Nagadumot nga mintilin na baak itay. Nay, kita da ka ba dong kan marituyang, Maray? Nagkuyog damit. Naggapuan da nga ta. Adda awit-awit da supot. Sigurado ang naggapo da kita iti kasaran. Ay, agasemot day ta awit da nakasupot. Inyawid dan samot amin, Win nga rod Ay, mangibingay da kumamot Nay, adamot aso nga imasidag kadakwada. Ay, saus. Naangot dan samot jayawid da akarnay. Imadun dagi jay aso, Maray. Ay, mabisayin dagi jay nga aso. Sino ngayon ti mga nawa kadagitang asaw? Ay, saan ka madanagan, Maray? Tada ni Kwarog. Ay wag, nagpartak ni Kwarog. Kasta at inaalibta katanaw. Salagi! Oh, awanin dagiti aso, tataba daw. Nanatuyang. Imadayudan. Ay na, agyaman kami kan kakwaraw. Ay, una yun. Nagko na nga giyaman kaking kuwana. Kano nagpartak ngay may nangabog kadagiti nagdadakkel nga asaw. No awan ni Kwaraw, saan ta makaaway? Awanan yaman na nanatuyang. Nararamidag lang ti trabaho, amang protektar kadagiti kabaranggayan. Nangagmaw. Proteksyonan na tayo abo marangay. Iso nga ag-thank you kamit na. Ay, thank you Kwaraw. Awatam da ito'y may sa ako kutinwang. Ha? Apay! Anya ti mapaspasamak dita. Ni Kwarog akana kamparay. Talaga gayam libtak at chiptanaw. Kabailan na, protektaran dagiti kabarangayan na. Kunakan ka paray. Bilib ka itan ka ni Kwaraw. Wan paray, bilib ako na talaga kinkwana.
Ay natatabadong, napanagnagamit laang, ngar aramidan ni Kwarong ti trabaho na kas-chief tanod. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.